Daki sepangut ki pajba ki badan hapok kasnang lauba ke bahap apok ke Mausan Ram constituency. Menin kasni ka arpasau tarik ujaliu arajar arpulai kila penyeso sekaseng Voice of the People Party. Kini kalong hadian jangka jalan ke bala pelong da kaseng VPP Mausan Ram hapok katai kasnang ke badan kaput India bat ke Bangladesh. Hakani ke jalan dan lang ubak crossbar dan tatiang obalong treasurer da kaseng VPP nangta u Dr. Risuven Shangpliang obalang u organizing secretary jangka seng VPP Mausan Ram bat kamjuru kiwe-kiwe kinongilam jangka seng. Kidi kinongilam jangka seng kila pensyai halo kinongrim jangka seng VPP bat balik bakalong kebadan kam bagi pai bakin ajing kerjaan ya gani kaseng. Khat sau lak tong ngidong ngin sul sarong ya dai kum kajat beriyo betang dam perang kecil seir nama balahak kesensa kadar ko ni jela kami kami tinggal sengir kapati agak khat najare ubanai November hajar arkuai wat perang ini jenge retang kuai ni syariah kami syariah kalongba ngin syariah kuai kuai unnomino ini kejat beriyo kuai kami lada dangdom takiriu proper khat kibadang i kejat beriyo kibadang kejimut ke bawah kibadang kecil semua bawah next time mau beli ur pentia ini negeri itu sebetulnya hadir belas segi di kapati upaya ulasan bangai di syariah ini khampam yung meramba menyelam jadi ramba menyelam jadi ba dan bila pasrimat udai ramba upasisa malabana bahadu kali kesi umpat jusat kelaya kita ceri haka lentia ketemu kumwei samarba ban syakri ramda kali berkejan beliau hadu menda ulenga upisa upa banyuri ia kata kapal hatam bakan mandia hapo negeri kami ketemu depok ketinggalan jembatan rangkat pakai bubur takiliu sempang ki baran hapo ni kapati ngidang tang ni mo tang banjara ya de tinglong terpang jam kali kejar beriu ko ye kecung ban penne persa ye bahok longrai haro ke thindo ke sia kumbala hobe ki longsa manchwa ladangi keras ya kali kejar beriu la hadong ba ngila aban batna kanu kejar beriu habakala dolo ye bahok longrai haro ke thindo ke sia kedai kejar beriu kaban sangamno nagsla ju pertai ki bolba kejar beriu ni pa ko ni kesla ju pertai hadir makala dolo ye ke thindo ke sia ye kata ka identity nadi kata jinglong kejar beriu pekerpang itu di laja mentah kaleng sorong pertai semungu yo play bodang i ni keri yo pi kecili pakadang sei ye kita kinong yalam kibadang dam di keri ketre kuno banyalam di kejar beriu sisi te hamni mutagasi hamni thori baka Voice of the People Party ka yang ramba menta banpan empat banpan bah orang irawan ya kata kalau mbak ketika kesensa kesada kepada berniat ikan kalau makna hantai na song tang kibreu ki bakwa berkuan untuk tani lade ya kata ngek bapri kali lembaga news lembaga kubur lembaga sosial media YouTube bakter nak support ini nama kata ni sungkin ikai ni langsung bercisong ni kurtan apa di classroom si jongi tangan classroom lah biar bagi susneng
students ki jong hikai ki ndai ka future ki lange ka away ki mat ka depth so ni mera su na mukta ni hamni khamar na penbek ya kani bagi penbek ya kani da bang simta agane ka sanima sima ban penkela ya ka hukum sosial pada ka sosial pada jong khasi ane demokrasi jong khasi kadai ke bawan thareng ru na ya ro adu kata nomor pada ini ngomu ya ka suju pada ni komu ya ka suju dorma Muslim, ulah penting Muslim, ulah penting sosial, mereka hakmu dia terdapat. Mereka haknya sosial mentah, jom jadi sokar bahasa sosial, sanksinya, bahasa mentah dengan penting dia kamu musuh mentah, kamu musuh sosial jadi empat bah, jadi sosial kalau penting dia empat bah. Nah tak ada. Nimba se berhikmat. Banyak huit apa? Pi yang kita show masih terlihat. Baju banyak kita kinong susah. Kita itang kinong niat ya kakam susah. Berkata kadai demokrasi. Tapi ahli sebahagian mana ya kata. Ngari ngom hadu tau put ba mano ba ai kata kateng ki ban kau ki kilong he. Agar proses lagi kami ane inang saran kami demokrasi yang judul berkata ubahe ubare ilmu suju